Te ore te iwi e haere ake nei I te karere, no te rā nei I nehua e te ariki o tūwhare toa a tā tumu te heuheu e tōna iwi e Ngāti Tūwhare Toa. No ngā rangi whakatāne I tūa I tētahi kaupapa nui Kamehameha ki te whare wānanga o Oxford I ngā rangi, hei whakamānua ia makereti Papakura. Nā te whai piro I te hekona mutunga o te tākaro I puta I te ihu o ngā rarau he hiriwa I tā rātou whakamātautau tuatoru kia Āwhrika ki te Tonga. Nō reira, kei ngā maunga tapu, kei ngā maunga kōrero o te motu, tēnā koutou katoa nau mai anō ki te karere I tēnei rā. No te rā nei I nehua e te ariki o Tūwhare Toa a tā tumu te heuheu e tōna iwi e Ngāti Tūwhare Toa. He rā ia tēnei I whaiti ho ki ngā uri o Tūwhare Toa anake, arā he rā tūmataiti ki a rātou ko tō rātou ariki. Hioi I nā te tūwā tau mai iho. Ngaro atu he ariki, ara mai anō rā he ariki. Ko paua te piki tūranga koia ka noho ki te tūranga I nohi ai e tā tumu mo te toru te kautau. Kei taupō tonu tā tātou tangata a pōtaka maipi kai aia ngā whakamārama ko wai te upoko hou o te whare ariki o Tūwhare Toa, pōtaka kai a koe te wā. E rua te kaumāwaru tau ki muri nei, I tai a tirana atu au ki te tangihana o tā hepi te heuheu I ara mai rā ko tā tumu te heuheu. I te rangi nei ko te rā nehu, ka ara mai te ari ki hō. Te rangi māheau te heuheu tūkino te tuaiwa, koia te mātāmua, te piki tūranga o tōna pāpā o te ariki tā timu te heuheu. Kua rāhui tia te rā nehu, he rangi motuhake, he rangi tapu. E tino rereke ana tēnei tangihanga, ki ngā tangihanga o rangatira ke atu pea. Kāre ngā huatanga e pāoho whānuitia. Kei te noho tapu tonu te tangihanga, ka kāre te tangata e wātea ki te whakamahitana wāia ki te whakāhua, te ao pāpāho whānui. Ka noho tapu ngā huatanga katoa o te tangihanga ki roto o Waihi. E runga no I te whakahoki I ngā tikanga ki tōna mātāpuna. Koenei te mātāpuna o ngā wai. O te ika Māui, nā reira ko hoki atu mātou ki te mātāpuna o ngā tikanga me ngā kawa. Ke noho tapu, nā reira kua pēra. E rima te kaumārima tau te pakeke o te ariki hō, he kai hautu wakarererangi. Ko te ahi pūmau tana tamaiti te uri whakaheke. He nui ngā iwi kua whakaeke mai ki runga I te kaupapa o te wā. Mai te rā tuatahi I tūwhera ki te motu anā ko te praere tēnā, ta tū mai ki te rātapu. Kua muia e nei whenua o waipapa o tūrangi tukua ki te tangata. Ka tomo mai mā konei ki roto o Waihi, ka puta ia Waihi, ka hoki mai ki konei. Nā reira he nui te aroha no ngā iwi kua kitea I ngā rangi kua taha nei. Ko tongariro te maunga, ko taupō nui a tia te moana. Ko te rangi māheau, te heuheu tūkino te tuaiwa, te tangata. Pōtaka maipi, te karere. Wai nō rei tiwi no ngā rangi whakatānei I tūa I tētahi kaupapa nui Kamehameha ki te whare wānanga o Oxford I ngā rangi. Hei whakamānua ia makereti Papakura, uri o tūhaurangi a Ngāti Wāhiao. Kei te whakawhiti atu tātou ki tā tātou kaikawe kōrero kia Kereama Wright, kei ingarangi e whangamai ana. Kereama, kei a koe te wā. E te hoatata ki te kotahi rau tau ko pahe mō mai anō I te taunga mai o Makereti Papakura ki konei ki Oxford, nō nei aruarua nei te mātauranga te Pākehā. Aha kua kaore tērā manako I tatu I te wā o te ora, neke atu I te kotahi rau ngā uri o tūhaurangi o tirā ko ona uri ake I tae mai, I runga I te reo karanga o te whare wānanga, ki te whakatutuki I tērā moe moea.
Te reo o te mokopuna e pāorooro ana i te whare karakia o St Andrews i Orrington. Thank you from the depth of our solar plexus, the seat of our emotions, for honouring our grandmother with respect and love over the 95 years since her passing. Ko ia tēnei ko te waihapetanga mai o ngā uri o Mākereti Papakura me tōna iwi whānui ki te kaue mai i te tohu, ko au atu i te iwa te kautau e tāri ana e rātou. It's like a weight, really, because it was like validating the study of a woman that studied her own cultural imperatives and her own social organisations, and it was valid. The University of Oxford has never done this before, has never awarded a posthumous degree, a Masters of Philosophy, to someone where the time that has passed has been so long. I whānau mai a Mākereti i te tau ko 1873, nā wai i taunga ki ngā mahi tāpoi i te whakareorewa, ka tau ki Oxford i Ingarangi, ko ia te wahine iwi take tuatahi. It was extraordinary, really significant. Ko tana kaupapa ko ngā tikanga a te arawa e ai ki te tirohanga te wahine. He oe ka mate a Mākereti i mua tata i te putanga o tōna ihu. Her life and her legacy serves as an inspiration for Indigenous peoples all across the world. The University of Oxford is a university that is 900 years old, that historically wasn't for people who look like us. He kaupapa I tūhono anō I te mokopuna tuarua nei a te kuia ki tōna iwi. Yeah, to literally meet a tribe is not something that many people can say they've done. So yeah, I feel honoured, blessed and looking forward to the future. Ko te uru pounamu ia, ko wai ka whai I ona tapu wai. Well, that's why the mokos, it was so important to bring them to see what they can aspire to. So if we imagine Mākereti's legacy as a 100-chapter book, we're only up to chapter 23, and there are multiple authors in terms of creating that legacy and giving life to it. And I think the question is, and what, so what, now what? And that's the challenge on all of our mokopuna, that they belong here. A kāti hei āpiti atu e hoa mā, kua huri te ihu o te nuinga ki te wā kāinga. Engari e mauru ana ko te manako o ngā uri o Mākereti. Ka tae mai etahi o ona tini mokopuna ki konei hei ngā tau e tū mai nei. Me te aha, ko tupu hoki te hia kia aro atu rātau ki te tini o ngā taonga. Kei te whare taonga o Pitt Rivers kei konei e noho ana. I runga I te hia a tōna wā ka whakaritea tētahi kaupapa e whakahoki atu ai e rā taonga ki te wā kāinga. Ke rea marae te iwi I Ingarangi. Hoki roa mai ki te kāinga nei, I whakaingoa tia ia ki te kāhui o ngā kai tōranga pū rangatahi tino toki o te ao. Kei te whai anō a moko te pania I te tūranga o te kahika o te hiku o te ika. Toru te kau mātahi tau noiho ia I te wā I pōti hia ia hei kahika. I haere atu a Harata Brown ki mitimiti I te raki o Hokianga. Kia kite ake tātou I te moko te pania I waho atu I te kaunihera. O tira I te moko te pania e hono ana ki ona take-takenga mai rāno I ngā mātua tūpuna. Mi ngā miti nā, ko maua katoa ngā kai. Oh, ka pai. Ko te mokopuna tuatahi o te whānau. Ia, tari atu ngā kai ki waho rā. Okay. Koia ko moko te pania, e aroha nui nei e tōna karani. Nā ngā tūpuna tēnei I whakarite. Ai, nāna te taku mokopuna. Heuri no te tāo maui, te hoko keha, te rarawa. Kei moitangi mātou, koia tēnei ko te whenua o tōku whānau o tōku tūpuna anō hoki, ko wihihi rātana tōna ingoa. No ngā tai o te tuaru nei o mitimiti. I te mea no mātou tonu tēnei whenua ka kaha hoki mai, tau atu tau mai, ana I aia nei nā ko konei anō hoki te homestead o te whānau o Oku Krani, e karanga ana ki a mātou wiki atu wiki mai kia hoki mai, kia rongo tonu ai I ngā iwi, I ngā wairua o ngā tūpuna.
No te taurua mano te kaumā iwa uru tuatahi ai ki te kaunihera. He kaikiri muna tonu, kei roto i ngā whatu manawa o wētahi o rātau e noho ana ki te tepo o te kaunihera. Ka kahika i te taurua mano rua te kaumā rua. Ia rātau haka mai ana ki ahau ka heke ngā raumatai i wōku kamo. Te kahika rangatahi rawa o te hiku o te ika. Rakau ke kapi i hau i roto i ngā ono tau, ko noho hau ki te tepu ki ngā tūru o te kaunihera, a ngā mahi e tikana kia mahi. Nō reira ko hakaoa hau i te karanga, a te tiri me te mano kia tūanoa hau. Koa nā nei ore kia tini te punaha. Kia tai mai ki konei ki tēnei wāhi papakaingo o tātou i konei moitangi mitimiti me para koe i ngā huarahi pūwehuwehu o te kāinga. Ka kite koe i reira tonu ngā horonuku, ko patu kino nei i ngā rori, ka kite koe he nui tonu ngā mahi e oti ai i a mātou. Nāna te kaupapa here pai o uta me te maramataka Māori i whakau ki te kaunihera. Mena ka whai hakaroa hau hiaha tētahi, tūmomo mahi ko oti pai a mātou i konei, koi ake ko te pai o uta, he kaupapa here mō te kaunihera, kia haka haere i te kaunihera, kia tika anō e ai ki te tiriti o Waitangi, e ai ki te hakaputanga o te rangatiratanga o Nutirini. Me te titiro ki ngā taumata o te moana. Ki te hakaroa hau ki tētahi mahi matua e oti ai i ahau, ko te hihia hau kia ki te ke atu i tētahi haka hokinga mai o ngā tahua pūtea kia mōhio ai ngā hapori, kia rongo ai ngā hapori whānui o te hiku o tika i ngā painga o ngā pūtea nui kakapaungia e te kaunihera tau atu tau mai. Koe tira te kōrero waku whanaunga i roto o Pangaru. Ko tahi noe o te tangata mō tēnei kahika, ko moko te parea. Koa te aha. Ka kapi ngā tatau pōti kaunihera hei te kaumātahi o Oketopa. Harata Brown, te karere. Ka pai moko, kia kahara koe, ko au atu te wā, te tokomaha o ngā kai pōti e puta ana ki te pōti ki roto whanganui, e heki iho ana ki raro iho i te rima te kau ōrau. I hui ngā tāngata o taua hapori ki pākai tore i ko tata kenei ki te tautoko i te pupuritanga o ngā wāri Māori. I whakahaere hoki te kaunihera o whanganui i tētahi hui ngahau, mā ngā whānau ki te tapawhā o Majestic, kia rehita ngā whānau o tira kia pōti hoki rātau i taua wā tonu. Pāoro ngā waiata ki Pākai tore. Hei raua kai te hapori o whanganui ki te pōti. Ana kia waka mana tātou te Māori. Kia noo ki runga i ena tūru a te kauniera. Heke iho i te rima te kau ōrau te huna i pōti nā tau ōmua e nā nāna ki te whakarereke i tērā. Vote for the candidate that you want. We definitely have a tribal economic resource that can add to Whanganui, and we want to see that. Keep Māori mo! Kahi koe te rōpū ki te taone o Whanganui. Ki tēnei kaupapa, he ori te tonu te whainga, e aki ana te hapori ki te pōti. Things like this is fun, and so we have the sausage sizzle, food trucks, live music from our reggae bands and things like that, just getting people encouraged to vote. I'm not going to lie, this is my first year voting. My son enrolled this year as well and voted, and he's only been 18 for like a week. One-stop shop up there, whānau. Go up there, enroll. I nā te tini nero i tai mai ki te pōti mo te wā tuatahi. It's a big day, so we thought I'll come down and see what it's all about. We've got to stand up and have a karanga, you know. So whatever that karanga is, you've got to get up and do it, vote. I haven't voted yet. I am going to vote today, though. See, a few of my nieces and nephews are here, so we'll look forward to seeing them vote. Kei nā rina o te hapori, te whakatau i te tūru tuatahi o ngā wāri Māori ki Whanganui. Yes, I have voted. We've got to keep it going for not just only us, for our mokos and the generations coming up. The council, most of them are Pākehā, but we're getting our own people in here now, you know, and that's good. Ko te kaumārua o Oketopa te rākati. Me pōti, kia tika. Me mau tonu tō reo, me pōti. Linene tu itupau, te karere.
E te iwi hei muri ake i ngā whakatairanga nā te whaipiro i te hekona mutunga o te tākaro i puta i te ihu o ngā rarau he hiriwa i tā rātou a whakamātautau tuatoru kia Āwhrika ki te tonga. E hoama, ko te pū toi hā kine te haere ake nei kia mau tonu mai. Hoki mai anō ki te karare, ho tira ki ngā hā kine i nai nei poi tarawhiti tuatahi nā te whaipiro i te hekona mutunga o te tākaro i puta i te ihu o ngā rarau he hiriwa i tā rātou whakamātautau tuatoru kia Āwhrika ki te tonga o tira i kapo matamata hia ai hoki e rātou a Āwhrika i ngā whakamātautau e toru katoa kia whai ai rātou i te ipu Taini Jameson. I panaia a Kimi Ora Poi i te tākaro i ngā miniti whakamutunga kia hatia nā Martina Salmon, te piro kia toa ai a Aotearoa i tuku. Ana, ko ngā tatau whakamutunga, 56 ki te 56. I pā te raru ki ngā rarau he hiriwa i ngā wiki i mua tata tonu i tēnei whakataetai kia Āwhrika. Ara, i whakatārewa hia, te kaioko matua a Kahurangi Nolene taurua i tōna tūranga e poi tarawhiti Aotearoa. Knowles, if you're listening, we love you and we miss you and we want you back here. You've done so much for this group and the work you've done this whole year. Ka pakanga ngā rarau he hiriwa ki ngā taimana o ahi treiria a tērā marama mo te ipu Constellation. Nā, ko hoki mai te kapa mamaku i te whakataetai ipu futupōro wāhine o te ao, he mētara kiripaka e iri ana ki o rātou kaki. E ai ki ngā kōrero tokomaha o te kapa, ka hono ki te whakataetai wāhine ngai o, ka tū ki Ingarangi. He hia hoki tō rātou, kia whanake tonu o rātou pūkenga, me ngā araho kei mua i a rātou. Kei te rapu ara hoki te ue pū futupōro o Aotearoa, e kau ngāke ai tā rātou whakahaere, tā rātou whakapiki ake i te futupōro wāhine. Ko ngā whakaitanga kia haere ki tā wāhi tākaro ai, ko te whakatū whakataetai i wainganui ngā whenua o tēnei taha o te ao. E tahi ara e wānanga hiana e rātou i runga i te whāinga nui hoki, ara kia kapo ake anō i te ipu o te ao a te whātau. Futupōro tonu, kei roto tonu a te ipu Bledisloe i ngā ringa haumaru o te kapa ōpango, whai muri ho i tētahi tākaro hi kaka katoa i te papa o ngā ana wai, i toa i rātou ki ngā warabi 33 ki te 24. Aha koa te tokomaha i whara, pērā i a Bowden Barrett, rāua ko Ethan de Groot, i manawa nifa, i manawa pūkeke te kapa kia toa tonu ai rātou. Ko Cam Roigard, te whetū o te pō, e rua hoki ana piro, ko tētahi hoki ko te piro i putarawa atu ai tō rātou ihu ki mua. He tākaro nui tēnei ki ngā ōpango kia hoki anō ai te mana i ti hāiara e ngā Springboks i te rātu wiki kia rātou. Futupōro riki i whakairo hi tori ho te kapa tuarua o ngā tamatoa i ngā rangi whakatānei ara i whai rātou i te taitara New South Wales Cup mō te wā tuatahi he turaki i a St George Illawarra toru tekau ki te 12 i poi hākina te mahi i mahi ai e rātou kia whakaihu waka i rātou. Ko ngā tamatoa te kapa pai o te tau katoa i nā rā hoki i whai te taitara ātau e rua tekau mā tahi hoki ngā wikitoriatanga e rua noiho ngā hingatanga, kotahi te haupā ruatanga. Ka pakanga rātou ki ngā Burleigh Bears i nai nei i te whiringa toa o Piripane New South Wales, i mua i te whiringa toa o te NRL a tēnei hanarei. Me te mōhio iho, ka pakanga te Melbourne Storm ki ngā Brisbane Broncos i te whiringa toa o te NRL i tēnei tau. Nā, taihoa ke nei ka tīmata te ahurei toi o te tai rāwhiti. Ko tētahi o ngā whakamiharotanga o te hui i tēnei tau, ko te ara rama e haere ana i ngā tahataha o te awa. Koe nei hoki te tau whakamutunga o te noho a Tama Waipara, hei tumu whakahaere i te ahurei. Ko ia tētahi ka whakangahau i te marea i tēnei tau, kei a Irene Smith, ngā whakamārama. Nāna te reo karanga kia whakatūria te kaupapa whakanui i ngā mahi toi o te tai rāwhiti. He manuti oriori o te wā kāinga, kua eke ki te taumata o āna mahi. Ka huri ki te whāngai o nā mātauranga me te hāpai ake anō, i ngā kai toi, kai waiata, kai whakaari hoki.
It's always been about just locating us at home, celebrating our artists where they are, and really championing the voices of our creative people on their whenua. Ko te ara I Whiti, te whakaaturanga kua hau tōna rongo, mo te whakapiata i te taone o tūranga. Engari he kaupapa hoho nūtonu, e here ana I ngā mahi katoa. I wanted it to be o mātou tūmanako because there's a lot going on in the world at the moment, and I wanted kind of people to have the opportunity to remember they're allowed to dream. I tēnei tau, he wahine Māori katoa ngā ringa toi. Ko etahi he tawira, ko etahi atu he rongonui. Pērā kia Robin Kahukiwa. We're really fortunate to have been for the whānau to allow us to exhibit her work in honour of the contribution that she's had, I think, on all of ringatoi Māori, and if not, they should be influenced by her mahi, and they are, whether they know it or not. So just to honour her contribution. Ko tahi wiki te roanga ke o te whetuira toi o te tai rāwhiti, ko etahi atu o ngā kai waiata rongonui katu, ko Annie Cromer, me tōna pāpā. Ahakoa e pauri ana te uri o rongo whakaata nei ka whakawātea hia tōna tūranga hei kai whakahaere. Hei tāna ko te mea nui kua para te huarahi, mo tētahi atu o te haukainga nei hei whakaki I ōna hū. I've certainly given my all to this kaupapa, and my only hope really is that that it allows them the opportunity to bring their vision and bring their artistry to the mahi. Ka rere atu te manu, engari ko ngā mahi ka mau tonu, hei kawetanga atu, ki taumata teitei ake. Irana Smith, te karere. Ka te tiwi hei muri ake I te whakatā poto, ka tirohi ake ngā tohu huarere o te wā, kia mau tonu mai. E whai ake nei tiwi ko ngā tohu huarere. Atatuhi atarapa Ai marika, he ua kei te haramai, koe nā tātou kōrero mo tēnei rā, tūrou, Hawaii.